tshela noka ba Israele ba tswela ke taelo khotsebele taelo yere wena monna Jakobo buta banna ba setšhaba se o nang le sona gore o mongwe le o mongwe molokong o mongwe le o mongwe ka gore be le 12 tribes khotsebele molokong o mongwe le o mongwe wa batho ba meloko e lesome le motso e mebedi gore modimo go tswe monna mo gare ga bona ba tope majwe mme ba re ge ba tshela noka ba thome mokoloko tswale o e tla bang sesupo sa gore bao ba tlang go tswalwa ge ba feta mo ba tsebe gore borakgolo ba rena ba tlile ba feta mo khotso sio a nka se bolele too much ka gore a ke a tlwaela polela khotsebele ke a boa mo ditabeng taba ya ke ratang go eletsa mokgotsi wa ke mokgotsi wa ka monna khotsebele gore mokgotsi bo ba rena bo e se mokgotsi wa gore re nyalelane my friend khotsebele mmata ka Setswana khotsebele le ana mpoletse ke mmata re sa itse le maina gore o ke mang ke mmata o reng na mmata go siame mmata di reng tsa Pretoria mmata go siame go yang ka go bapo khotsebele ha re sa itsane le maina khotsebele mantsa ke ratang go mmolelela ona e le kgothatso gore ka tsatsi le lengwe go kile go ba le batho ba bangwe khotso sio batho ba bangwe kgale ba ba kile ma ba gona e be le difofu tse pedi khotso sio difofu tse di ba di tsamaya mo motseng wa Bapong every day every morning khotso e belele di kolekisa batho ba le ka ge le tseba gore ga ba sa kgona go ka itirela ke difofu khotso e belele go na le taba ye kileng ya makaka difofu tse ge di feleletsa go kolekisa batho di ba di sa fetse mmereko wa tsone di sa feta ko mošate khotso e belelela ka gore di ne di itse gore ge di ka kolekisa ko mošate collection ya ko mošate e feta ya mo motseng ka moka ga o tlhakane khotso e belelela sefofu se sengwe se sa fitlha pele mošate ka se fitlha mošate kgoši ya re tseang setela se sa gauta le sefe monna o wa sefofu gore a se sa tlhola a eta mo kapa a se sa tlhola a ema a kolekisa batho ka gore o tla rekisa this ons ya gauta mme a kry-a tšhelete a khutsa ka tsebelele monna wa sefofu ga a fiwa gauta e ka tsebelele wa e amogela wa e phophola a kere ke sefofu wa e phophola o tla ka re ke borotho bo bo sa butswang ka tsebelele ka gore ke sefofu o tla o ka re ke borotho bo bo a ba re yana ka mo matswalong a gare wa itse ka mo mošate today ba mborile because ba mpha borotho bo bo sa butswang stale bread ka tsebelele wa tloga monna wa sefofu o ya go sefofu sela se sengwe sa go latela go tla ka mo mošate o fita gore go sona monna wa getše wa sefofu monkane wa ka tšea borotho bo ka gore nna ke bona gore nka se kgone go ja stale bread tšea borotho bo o tla bona polane ka bona ga tsebela ga botsise ke naka go tla mo tabeng ya go botsisa wa bona motho ga o kakanega o botsise ga tsebelela ge re tswa re le Atteridgeville re eta mo re fitlhile somewhere re nyaka go timela
rena ka borena ka gore e be e le bošego batho ba robetse ra thoma go botsišana gore mara o ka re nkile ra tla gona mo sometimes back kgotsa ebele masio monna wa sefofu o fa sefofu se sengwe lesika la gauta ka baka la gore ga botsisa batho ba ba bonang gore mara kwa mošate ba mphile eng nna ke nagana gore ke borotho ba kgale kgotse Sione sefofu sela se ba se fang se se fiwang ke sefofu se sengwe borotho e leng le tlapa la gauta se a tla mo batho ba ba bonang se a botsa se ke file ke monna ola wa sefofu so ya ke itse gore ke ba ba bonang ba re ke gauta kgotsa o nkutlwile mmataka ke bola le yena right through ka diema le dika kgotsa ga ba fitlhelela mo e leng gore go a thatafa yena le mosadi wa gage le bana ba gage ba botsisane kgotsa go lela le Masione ke kgopela gore le approache bophelo ka nte makgwa ba e bitsa gore ke positive thinking ka monagano wa gore re tla kgona go se ke wa ba le Mosione mo bapong kapa ZCC general go se ke wa ba le Mosione wa tla re ga kopana le mathata kapa mo bophelong a bona dilo di sa tsamaye sentle